Umutwe wa AFCM 23 uravuga ko ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri wa mbere zagabye igitero gikomeye mu gace ka Lumbishi ko muri teritwari ya Karehe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Igitero kandi kiraza gikurikira icyo ku munsi wo ku cyumweru hagana mu masaa 7 n'igice zo mu gitondo ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rw'ubutegetsi bwa Kinshasa zacengeye mu mujyi wa Rushoga muri teritwari ya Masisi zica cyangwa se zikomeretsa amatungo mu gihe ryagabye ibitero mu bice bituwe cyane Ikarehe muri Ikivu y'Amajyepfo. Witwa Colonel Rugabo Fidel uri mu basirikare bakuru b'umutwe wa Twirwaneho wiyemeje kurengera abanyekongo bo mu bwoko bw'abanyamurenge yateguje ko we n'abagenzi be biteguye gutabara u Rwanda mu gihe rwaba rutewe n'ibihugu by'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kandi turaza kwerekeza n'ubundi muri Minembwe ku munsi wo ku cyumweru abanyamurenge batuye ahitwa Imurenge mu karere ka Bibogobogo babujijwe kujya mu materaniro yo kuri iki yo ku munsi wo ku cyumweru kubera inama yari iteganyijwe n'intumwa za Kinshasa. Turakubwira ko kandi ku munsi wo ku cyumweru nabwo abasirikari babiri ba FARDC bishe umushoferi wa tagisi mu ishyamba ryegereye Parezi umudugudu uri mu birometero 148 uvuye Ikisangani mu gace ka Ubundu mu ntara ya Chopo nyuma yo kutumvikana ku giciro. Turaza kwerekeza kandi mu gihugu cya Uganda. Polisi ya Uganda yatangaje ko yataye muri yombi abanyarwanda 25 bacukuraga mu karere ka Kisoro amabuye y'agaciro mu buryo bunyuranije n'amategeko. Ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze muri aya makuru habagezweho hano mu karere k'ibiyaga bigari. Nge ndi Jean de Dieu Ndahimana, iyi ni The USA New Times. Nguhaye ikaze nanone muri aya makuru ku buryo burambuye. Munyemerere aya makuru tudatinze tuyahere kuri iyi nkuru ivuga ko umutwe wa AFCM 23 uravuga ko ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri wa mbere zagabye igitero gikomeye mu gace ka Lumbishi ko muri teritwari ya Karehe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Umuvugizi w'uyu mutwe Lawrence Kanyuka binyuje ku rubuga rwe rwa X yavuze ko kiriya gitero cyagabwe hakoreshejwe drone yo mu bwoko bwa CH4. Yagize ati kuri wa mbere ingabo zihuje z'ubutegetsi bwa Kinshasa zagabye igitero gifite uburemere bukomeye mu gace gatuwe n'abaturage benshi Karumbishi no mu nkengero zako muri teritwari ya Karehe. Akomeje agira ati kandi iki gitero cyagabwe hakoreshejwe drone y'intambara yo mu bwoko bwa CH4 cyangije byinshi kinahatira abaturage benshi b'abasivile kuva mu byabo. Nyuma y'iki gitero AFCM 23 yamenyesheje abaturage ko iri ku ruhande rwabo, yizeza ko igomba gukora ibishoboka byose ikabarinda ndetse ikabarwanaho. Iki gitero cyagabwe mu masaa 9:45 z'igicamunsi kirakurikira imirwano yiriwe isakiranya AFCM 23 n'ihuriro ry'ingabo za leta. Amakuru aturuka muri Kivu y'Amajyepfo avuga ko iyi mirwano yiriwe yahagaritse urujya n'uruza hagati y'uduce twa Minova na Anumbi. Andi makuru kandi nuko ku munsi wo ku cyumweru nabwo hagana saa 7 n'igice mu gitondo ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rw'ubutegetsi bwa Kinshasa zacengeye mu mujyi wa Rushoga muri teritwari ya Masisi zica cyangwa se zikomeretsa amatungo mu gihe ryagabye ibitero mu bice bituwe cyane Ikarehe muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru aturuka muri Kivu zombi aravuga ko ku munsi wo cyumweru abasivile bibasiwe kandi inka zirenga 56 zarishwe ziratemwa cyangwa se zisigwa zenda gupfa mu bitero umutwe wa AFC 23 uvuga ko bigamije kubiba ubwoba no kwangiza imibereho y'abaturage. Ni nyuma yuko ku munsi wo ku cyumweru izo ngabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa zigabye ibitero byinshi hakoreshejwe indege zitagira abapilote za CH4. Rero mu itangazo ryashyizwe ahagaragara n'irihuriro ryatangaje ko isaha ya saa 5:53 na saa 8:40 z'amanywa uduce dutuwe cyane muri Lumbishi twibasiwe ndetse n'umujyi wa Rutare muri teritwari ya Karehe saa 7:20. Ibisasu rero kandi byangije imitungo y'abasivile
kandi biba ubwoba mu baturage bituma bava mu byabo. Iri huriro kandi rivuga ko ibi bikorwa bikomeje by'ubutegetsi bwa Kinshasa binyuranije n'amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwa muntu, kandi risaba umuryango wo mpuzamahanga kumenya ibikorwa bikomeje gukorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse n'uburenganzira bwaryo bwo kwirwanaho no kurinda abaturage b'abasivile bibasirwa n'ubutegetsi. Reka dukomereze aya makuru kuri iyi nkuru ya Colonel Rugabo Fideli uri mu basirikare bakuru b'umutwe wa Twirwaneho wiyemeje kurengera abanyekongo bo mu bwoko bw'abanyamurenge. Yateguje ko we na bagenzi be biteguye gutabara u Rwanda mu gihe rwaba rutewe n'ibihugu by'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu musirikare ukunze kumvikana avugira uriya mutwe yabitangaje mu kiganiro yaruka kugirana n'umuyoboro wa YouTube Imurenge TV. Ni nyuma y'amakuru avuga ko ingabo z'u Burundi za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umutwe wa FDLR n'abarwanyi ba Wazalendo bakomeje gushaka ubuko bigarurira agace ka Minembwe garereye mu misozi miremire yo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo kugira ngo bakagire ibirindiro bikuru bazifashisha mu gutera u Rwanda. Rugabo yakuriye inzira ku murima ziriya ngabo aziburira ko zitazigera na rimwe zikandagiza ikirenge muri Minembwe. Uyu kandi Rugabo yavuze ko ntacyo u Rwanda rutakoreye abanyamurenge ku buryo rwaterwa n'abagambiriye kongera kurukoramo jenoside hanyuma ngo baaceceke. Yavuze ko FARDC ingabo z'u Burundi nabo bakorana bazarasa u Rwanda nabo Twirwaneho izabarasa ku mugongo. Colonel Rugabo yashimiye Perezida Paul Kagame kuba ari we mukuru w'igihugu wenyine umaze igihe ugaragaza akarengane n'ubwicanyi bumaze igihe bukorerwa abanyamurenge. Agaragaje kandi ko u Rwanda nta kintu na kimwe rutahaye bari abanyekongo ku buryo abarutuyemo babayeho mu mahoro. Ikindi kandi bakaba barahawe imirimo, abandi benshi bagahabwa za buruse zo kujya mu mahanga. Rugabo yunzemo ko Twirwaneho kuba igejeje magingo ya ishobora guhangana n'ibitero by'ingabo za leta no kurinda abatuye muri Minembwe ibikoresho ubumenyi bwa gisirikare. Abarwanyi bayo barimo we ubwe na Sematama cyo kimwe n'abandi bari mu ngabo za leta nka Lieutenant General Masunzu Pacifique bahawe n'u Rwanda. Reka aya makuru tuyakomereze kuri iyi nkuru n'ubundi y'abanyamurenge batuye ahitwa Imurenge mu karere ka Bibogobogo babujijwe kujya gusenga ku munsi wo ku cyumweru kubera inama yari iteganyijwe y'intumwa za Kinshasa. Ni intumwa zari ziyobowe na Jacques Kongolo ukuriye itsinda ry'abanyamurenge bakorana na Kinshasa cyo kimwe na William Amuri Yakutumba ukuriye inyeshyamba za Mayimayi ziri mu zigize imitwe ya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yise Wazalendo. Agana rero ku saa 5 z'amanywa nibwo izo ntumwa zakusanyirije aba baturage ahazwi nka kwa Mugwema. Rero amakuru akavuga ko uyu Kongolo yagarutse ku magambo asa n'ayakomerekeje abaturage batuye ibi Bogobogo. Rero nyuma y'ikiganiro Kongolo yahaye abaturage umwanya wo kubaza ibibazo ariko baraceceka. Ibyo yatumye abaza ati se ko mutavuga, mwaceceka ariko muravuga, kandi nimutavuga turakoresha inkoni. Rero iyi inama yarangiye itagize icyo igeraho, ariko Kongolo we yahise akomereza ibaraka. Iriya nama yabaye mu gihe amakuru agera mu bitangazamakuru avuga ko nyuma y'imyigaragambyo yakozwe n'abanyamurenge muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Kenya na Canada hashyizwe igitutu kuri leta ya Kinshasa. Ibi byatumye yitabaza bamwe mu banyamurenge basanzwe bakorana nayo, aho yabahaye misiyo yo kujya mu Burundi bagategura imyigaragambyo. Ku munsi rero ku itariki ya mbere nibwo Kongolo, Beatrice Gisaro n'abandi bari mu mugambi wo gutegura imyigaragambyo bageze i Burundi, aho bagombaga gutegeka impunzi ziri muri icyo gihugu gushima ubutegetsi bwa Ndayishimiye na Kinshasa bakanamagana u Rwanda. Tubibutsa ko kandi aka karere ka Bibogobogo kagenzurwa n'ingabo z'u Burundi FARDC na Wazalendo, aho zagoteye aba baturage hagati. Munyemerere aya makuru tuyakomereze kuri iyi nkuru nayo ivuga ko abasirikari babiri ba FARDC
bishe umushoferi wa tagisi mu ishyamba ryegereye Parezi mudugudu uri ku birometero 148 uvuye Ikisangani mu gace ka Ubundu mu ntara ya Chopo nyuma yo kutumvikana ku giciro cy'urugendo. Saddam Njango w'imyaka 26 y'amavuko basanze yapfuye afite ibikomere by'amasasu mu gatuza nk'uko byatangajwe na mugenzi we utwara tagisi wagaruye umurambo Ikisangani. Yavuze ko abasirikari batatwaye moto cyangwa telefone nk'uko inkuru dukisha Actualite.cd ivuga. Kuwa gatandatu Saddam yari yavuye Ikisangani yicirwa hafi yaho yaragiye. Mbere gato yuko yicwa yatonganye n'abakiriya be babiri bari bagaragaje ko badashaka kwishyura amafaranga nk'uko byasobanuwe n'undi mushoferi wa tagisi wavuye aho hantu. Umwe mu basirikare rero yatawe muri yombi n'abaturage baho nk'uko bigaragara ku mashusho yerekanwe n'umushoferi wa tagisi. Reka ya makuru tuyasoreze mu gihugu cya Uganda. Polisi ya Uganda yatangaje ko yataye muri yombi abanyarwanda 25 bacukuraga mu karere ka Kisoro amabuye y'agaciro mu buryo bunyuranije n'amategeko. Ku itariki 3 nibwo umuvugizi wa polisi mu ntara ya Kigezi Elimeti yatangaje ko bacukuraga wolfram mu birombe bya Kirwa biri mu gace ka Nyarubuye. Meti yasobanuye ko inzego z'umutekano zasanze aba banyarwanda barinjiye muri Uganda mu buryo bunyuranije n'amategeko. Ishimangira ko babaga muri iki gihugu mu buryo butemewe. Kandi tariki ya 2 Gicurasi abashinzwe umutekano bakoze umukwabo muri ibi birombe bashingiye ku makuru bari bahawe n'abashinzwe iperereza, basangamo abantu 28 bamaze gucukura ibiro 30 bya wolfram. Polisi ya Uganda yatangaje ko abo banyarwanda bazashyikirizwa ubutabera bakurikiranyweho icyaha cy'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro butemewe no kuba mu gihugu nta ruhushya babifitiye. Iyi niyo nkuru itugejeje ku musozo waya makuru. Njye nari Jean de Dieu Ndahimana, mukomeze munagerwe na gahunda zose za The USA New Times.